اگر هون چون گراوا کومودو و دنگ عجیب بهیستن لپشت خوان ننیرن و برو واجی دنگ براون. دزانی چما؟ جبر دبکو تو بمزنترین و مترسیدارترین گمگمو که جیهانی را روبرو ببی. گمگمو که کو ناسناوه خواه اجدرهای کومودو. دما تو نزیک ببی و لته بنره تو باور ناکی کو او چقا زود کاره خواب گهینته. خشو که کو ددم جمیره که ده 20 کیلومتر یاند چه. تنه یک اجدرها لسر روی عرده دجی. او جی اجدرهای کومودوی خشو که کو خودی ماسول کین بهز و درانین توش وکین سماسی هنه. اوین کو جو گمگمو که دترسن آگهدار بن. اف گمگمو که قراسه بجنا خواه 3 متریان دریجه و گرانیاوی حتی 140 کیلویان جیده چه. خوشبختانه اف گمگموک لهر جهی نینن او تنه لهنه گراوه اندونزیا هنه. اگر ام لنخشه اندونزیا تماشه بکن لوان گراوان هنه. جبر کو تنه 5700 جوان مانه دولتا اندونزیا وان ده پاريزه. اگر کو تو بخوازی تو دکاری بچیوه گراوا کو اولی هنه و وان جنیزوه ببینی. گله کس حز دکن و وی رسکه دگرن برچاوا و دچن وا گراوان. یا بالکیشی اوه کو دولت اندونزیا سالانه 176,000 بلیتین چونا وان گراوان دفروشه. دما کو تو درباسی وان گراوان ببی دوی تو بلگنامه یکی امزه بکی. یا یکی دوی تو زرار ندیوان. یا دوم جی اگر وان زرار داته لسر تحسابه. ببر پرسیاریا خود درباسی ناوان گراوان دبی. جبر کو او آجال مترسیدار لهر جهه گراوان براداینه. نوک باخچه آجالانه کو در دور وان به تیلان هات بگرتن. اف گراویا وانه و او توک غریب دبینن. نها ام بیجن تبلیت کری و چوی گراوی. بجاره که دبینی یک جوان دکوه بیته. دی چی بکی؟ آیا امی بکارم براون؟ چما دبیجن گزوی جه هر تشتی مترسیدارترن؟ چما دبیجن دما تو زیگزاگ براوی باشتره؟ کیفا وان جه سردانکرین گراوی را قطنای جبروی دوی کسین دچن ور هاجو خواه بن. هر چندی که مرووان هاجو خواه بجی لیه که کد دسته وان تشتا که دخوازن بسریتینن. بو نمونه دناوا 35 سالین در باسبوی ده که اف گراو جگشتیاران رهاتنه وکرن حتی نها 1 کس بونه آرمانچ که 5 جوان مرنه. نها ام بچن سرپرسایه که دما ام چون گراوی ام چی بکن که تشتک بسری منه. بری هر تشتی بلا اف وک گوهار ده گوه وده به. نابه بتنه بگری جبر که اجدرهای کومودو عاشق جاندار بتنه. دما ببینه جاندارک بتنیه ایریشی دیگه. وی دمی دوی هرتم چند کس به هفره بن. جبر کومودو کیفا خواه جو کومان رنایی. دبیجن جریا اصلی جی در نکوین. جبر اگر تو بکوی نافدارستانی اگر هیا گوی کمی جواردانی به. اگر او آجال لجه کی به و بچیوی بترسینی هارد به و بشیوه کو نکاری بی پیشی لی بگیری. تکز وی تا بگیره و بده ارده و گزکی لتا بده. دما تو گز کری ایدی چیروک دو گوهره. جبر او وکی مار بدرانین خود تشتکی برده ناو بدناته. جحراوی وکیا مار ناکوشه. لیجه کو بریندکه خوین لی ناسکنه و دهرکه. جهرا کومودو خوینه رحندکه خوین به تا آوائی راناوسته. بو نمونه پازو دوارنجی به همان آوائی نیچیردکه. گزکی لید ده و خود ده آلیه که و لی تماشه دکه. ججه برینه خوین دچه حتی کو او آجال به حال دبه و دکوه و پشر دچه سر و دست بخارنه دکه. پیشکنین کو درباره جهراوی آجالی ده هاتین کرن نشان ددن کو خوین به تا آوائی تیر نابه. اخلاق آویا کو جترساندن حزناکه جمارتی. مارجی دما تو شوک بکی و بترسینی هرز دبه و بتودده. دبه کو هم بیجن اف چما جمار هاتیه و چه علاقه خواه بمار به هیه. یکم جبر کو اف جاندار خشوکه و جمال باتا مار و گمگموکه. یا دوام جی زمانی یوکی مار و وک مار به زمان بهنه دیگره.
Dema ku tu derbasî vê giravê dibî yek ji tiştê ku ji te re pêşniyar dikin ew e ku nêzîkî komodo nebî. Ji ber ku tu çi qasî ji komodo ditirsî, ew jî ew qasî ji te ditirse. Lewra dema tu nêzik dibî ji tirsa û ji bo xwe biparêze êrîş dike. Metirsiyeke dinya vî ajalî ji dervê jihrawî hestê wî bêhne ye. Ew bêhna xwînê ji çend kîlometreyan ve digire. Lewra jinên ku derbasî giravê dibin, ji wan re dibêjin eger rêgil be yan di nava adeta mehane de be, nabe derbasî giravê bibî. Ji ber komodo ji dûr ve bêhna xwînê digire û we dizane xwîna kesê beraber diçe û lawaz bûye û lewra tekkes êrîş dike. Ne tenê diranên wî, ev bêhngirtina wî jî dişibe yasa masiyan. Ji bîr nekin, tenê bi zîgzakî dikarî ji dest komodo rizgar bibî. Ji ber ku dema tu rast birevî, ew ê bi leza demjimêrekî de 20 kîlometreyan bigêje te. Ji ber ku nefesa mirov diqede, lê hîn nefesa wî heye. Lê eger zîgzakî birevî, zivrandin ji wî re gelekî zehmet e. Du caran dema çep û rast biçe, disekine û dest ji êrîşkirinê berdide. Dema ku ji dest wî direvî, tekkez neçin serdarê. Ji ber dema çûyî serdarê karê te qediyaye. Ew wek pisîka bi darê ve hildikşe. Eger komodo kesek ges kir êdî bela xwe jê venake. Ji ber ew dizane wî tu ges kirî û xwîna te diçe. Her gelî dibe ku tu ji ser hişê xwe biçî. Lewra te dişûpîne. Tu çi qas pêşî li xwînê bigirî jî, lê ew dest ji te bernade. Bi kîlometreyan li pey te tê da ku te bigire û bixwe. Kesên xwecihî yên ku bi van ajalan re mijûlin dibêjin, dema tu ges kirin çeneya wî ji hev veke û nehêle ew jihrê berde nav bedena te. Ji ber çeneya wî ne bi qasiya krokodîl bihêze, dikarî rehet vekî. Eger tu ges kirin û te çeneya wî vekiribe jî, tekkes piştî wê divê tu xwe nîşanê pizîşkan bidî. Dibe ku hinek jihra wî derbasî navxwîna te bûbe. Bigiştî ajalek gelek balkêş e û xweşbextane ciheke wan ya taybet heye. Wek bebrên Bengal her tim êrîşî mirovan nakin. Ev jî çîroka ejderhayê komodo bû. Spas ji bo we. Bu we hetavir em şopandin. Like û komment ji bîr nekin.